Speaker Kalome Vainia kan Minister Panite demand angai noma ka tuina zong de ve kan thunga ke sang tu zo bial tuin ka tui lo na zong de ti te kha ne ya alomam ka tia ma ro chu an sei zo de vek to ma ya sei tu ra hi avain kan soi man don lo chu wa ngena poimo ka ti zol de te han thur ve ka han dua ama sabera chuanen kan Minister Pusila Soifunga Department demand number somni pasarina District Council and Minority Affairs tia khan attention ran soi to thona a kan administration hi alari lo ema sumle pai abial tu te lama tang point in dai lo na te po ran soi kha kan she ome thil che ni lang thayau ma ama chuan GIA general le salary ang khana kal dewa khate ang kanin pek khan kum to pa vai bel chei nga mazat kanin pek bel thina chu nikum thara khan nikum budget kha ka thia sual lo chuan kum masa budget estimate aya tamna kha vai bel che za som ni don ani a jam na sat takani budget 1% in nikum khana punga kum masa ayin DCMA abik takin ADC te pathum budget pun nakha 20% aina sang thungani ama roju kumalo to pa kan soi tong kan dilbela kan mamo te kan thel le zel si kha chuan thil dik lo lian pu yom ti chu sia ta nikum masa po khan actual expenditure kha vai bel che zanga som sari vel ani a nikum bi a po ala phalo le ani vai bel che som nga chuangin sutiang ani laya mamo sang tatual le solai district council area po 10% a population po han ngai to a major administrative unit district administration te law and order te alian tamzo khelama en kol ani to nuwa higher education zong te helama tanga en kol ve kani to nuwa an mani rau soi to ang khan 92 to 96% don salary kal ral theya kanin en kol na kha kan solam bial tu tuichong bial tu MLA ina asoi to ang khan state sarkar po in kolangai ni ato pachun autonomy kan ni na autonomous kan ni na te kan suan lam china voinia kan budget pharahi district council and minority affairs a hian vai bel sezaruk somnga pakhat chuang ania hei hi kum sang ni kuma Mizoram budget revenue expenditure zat ni to ne kum som ni chuang liam ta khan heti za then Mizoram pum pui hian kolala ne sudi chung chuanin kanin dailo na te kan mason lo na te engkim kan soi lang thina tun kum likal ta phei ka chuan scheme central scheme tamzok kan hailu te ne na ngai to phei ka chuan lian takani kan sum sen ra la hi amaro chuma son na kan lan hu me ma abigin education ate helama tanga en kol pu langai boka higher education page helama tanga lati langai boka hei hi chu in rail bol na diklo khin chua ni ina langa helam sarkar intlon siak na boru kal thin te soloma sarkar siam dulu ata wang tein an budget kan kat sakngam lawa an demand kan ti top sakngam lawa chu chon corruption lian puya sing tia lang renga soloma hei hi chu ulugzo ka kaninen kol ani lem lo chuan MADC a tepo ama point ka soi ve trina PMJVK minority concentration area tan chawati ani lai khan Maro autonomous district council chu minority concentration area ponari na niya chuti line lunglei district capital chu minority concentration area chu nga kanda le tho boka a MLA te a minister ngai te ongpon kan soi sel chuang lem leilowa a mishing te en chuan a district level le population en chuan tlem tak kan ne amaro chu sumluang lu te ro hi chu lian takane tuna hian third finance commission Mizoram po ding le ta sela kan devolution formula thleng hian en uluk viau anga vertical devolution atanga horizontal devolution kan pe ki 90% of state owned tax share ni
alien mai ane so da matang revenue kan mumi alo lain tu na kan soyang che India sarkar kan pu mo nang ru hi la theng lawang ti hi soi the lawa chu wang chen voinia tang hian helai aizol tlang ro rel te hian mi ti lom tum wang mai te le sarkar na siam du wanga solai ro rel na so kan en kan don ani chuan ro rel na fel fai chu soilo ati bor chur tol don ni in ka sia hei hi ngai tuana tharne na kumina kan budget apo hi atira tangin dispin fel fai taka kanin en pui ani lo chuan mason na ain sumle pai ti ching penate state normative allocation state atanga kan pek pia lamba ka hian ADC abikin nikumate po ADC tren khachuan loan te hial state guarantor tangin enge mazat vai bel chege mazat an la boka sumi pia lama audit report atanga lan dan chuan vai bel se somthum chuang te me mai UC pek theilo la tang khang te ala om boka kansum le pai von dan le man dan en uluk angai a chu ro rel na fel fai kan du ni chuan helai aizol atlanga thu te hian vote banks politics ni tolovin solai tanga mi te ti lom kwal na na mang tolovin ani na diktakan man theina turen kol zui atan ka i hle a chu ka han soi zau duwa adot le chuan animal husbandry and veterinary bi ka khan demand number somthum palina khan kan GSVA kan state sumde chu hi apui tamlo khop maya 1.2% po akai hlei thei lova animal husbandry bi ka hian abi takin kumruk chung phei chu an yam lam kan la pan deu char ani kan meat production te kan egg production te athar han suak sele enge ma kan son donem ka shelowa hi enge chan ka shelowa kumnga liam ta a Mizoram economic survey report kan en chuan chuti mek lai ro chuan milk le egg production ar tuile bong hute demand gap ala sang be mamo amaro chu mamo lo bernia kan khia sa kanin to del lo zia kan soi vaka achan chu sahinia tui kan tia hrisel na nen te po in zoma atak taka chuan ICMR recommendation ang level a chuan kan demand gap hi sa hi chuan atam lo hle ani minimal ani chuti lai ro chuan bong hute le artu ya ro chuan kan momo na ala sang me mai demand gap ala liana helam te tura tran kan lak deu thei po hi adum hle in ka sia khami te akha ka han soi tel ve duwa dot le chuan pulal ning lawa mar demand te hi a hloma soi ka duwa amal te lo devin pu speaker huna chep thei sia han soi hian nia minute thung chunga han zo kan han tumanga thalai te pual ani boka changtu minister inazir boka agia ka tra a ma po kan son bil pathum kan mu tharte kan han soya khang zia han pakatan soi kan du chu private placement agency regulation bill kan pass tak akha ania amimal takpo kalo ve sang ni song pangavel chawa kan soite bil soi ni khan ka soi ve man talawa toite han thler kan du chu khami bill act lo ni ta ina a thlir thuizia thil dang Mizoram thalai te mason na turata na sul sutu ani zia hi muve in ke in sia achan chu thisel na te kan soya zir na te kan soya youth development sang krang thalai te rui lo chung chang te ka kan soya atopa rehabilitation te rui lo ngai te en kol kong te eng tiang pon tran lama ila kan rama hian primary health care kan ngai tha chung le primary education kan ngai tha chung chuan vai bel cha sing tel po chung la mai invest mai la zir tur kan mudon lawa athok tur kan mudon bok hek lawa en kol tur po an thleng zo man lawang chu karil ro om lian ania abik tekin sport and youth services ate tram masalama te infrastructural development lian pui kan hu alomom khop mai mai ro chu khang infrastructural development kam maso na ngai na kan la ngai nei lian hle chuan asiata hei hi malkal chi an ni lawa kan ril ru le ngai to na zong he convert cha mun khata kan don lu tir lo chuan kan education system a samagra noya sports grant engemoza ta oma chutiang bok chuan thil danga po a sports and youth kai noi pialama a sports activities at kan education system shimshima
กันสกรสกุลมุนทราในทรา environment student environment ในเวทให้น้องจุนจุกันขันละกันเปียกูรันกันเปียกับเบียลาโปกูรันเตเนนั่นเราอินเทงมุนเนี่ยสกุลรำเตขัดยังเซลโอเลปูสเปียร์กันzouเจ็บเปขัดยังเซลอันนี้วางคานสกุลโนปังอิน environment อันนี้ชวนละว่ากัน education system เลย policy เตเนนักกันขายข้อมชวนสีเหล่าชวนเอจนนั้นหรือว่าตบังตัวชวนเอง sector เลย industry มาเฮียนมีปุยมโนลปุยเอจนในข้อยมาเป็นไงลูกจู่ sector จู่กันล้วนลูตีร์นตัวนี้ชวนกันจิรนาจังบุลกันจันตัวนี้กัน education policy เตเนไอเนเรมตัวนี้จู่มีเนี่ยนักกันกัลโลชวนนักกินโลกะเฮตากันกัลโซเลเซลนตัวรุยโลกันโดนกงอาแต่เห็นอัตโตปะมอร์กันบอกเลยชีนะนูปังอินารุยโลทัดโลเซียเสียเทนตัวตานส่วนจิรนาอินบอกจังบุลกันจันงายาวันนี้มีแต่ฮีเอเมเลทรัมเนี่ยส่วนปุยถิงอันโลนี่มันตัวนี้วันนี้พอลขัดจิรลายันเมทริกพาสมันตัวนี้เอเมเลทรัมเนี่ยส่วนซูมิทรัมฮิชุงส่วนกัน policy กัลตัวขันเองมินเทนตีฮิขายขินงายเนี่ย excise department achievement report ที่กันเอ็นส่วนนิคุมาขันซูวางมันริงอดที่สังาสมเรียดปัสริอันนี้วันนี้กันเคลวยลอยฟูดเวนริงอดอันมันโคมทิ้งโคมไม่ลิตรสิงาสังาจะสมเรียดประกัดอันนี้กุมินจันวาริธาชุงคานซูวางินมีจลีสมรุกปฐุมกันมานะช่วงจิงสังหาเลปะขัดจะเคสเสียมสักอันนี้บอกว่าชุดยังดินหุ่นดิ่งนักเร่งสิงชงสีชวนกัน prison capacity กันเคลียกันเงี้ยนี่กันเซลตังไทยจะจุสังขัดจะทุ่มอรันนี่วันนี้สังขัดจะสริชวงตังเฮงดาน MLTPX หน่วยมันมีสังหาที่คอยเงี้ยกันด่าชวนังเองซัดเงี้ยกันเสียนโซโดนเองซัดเงี้ยมีส่วนที่กันอินส่วนโดนนะเซเลียงเตี้ยเลียงเงี้ยกันมาโมโดนเฮงซงอัจฉบุลมาสาจู primary education นักจังอาเฮ system มาฮีกัน sport and youth policy เต labor skill development policy กันในซงเตเฮตียงา building and other construction worker welfare board กันในแต่ซุ่มมันดานตูร์เข่งเตปัวมีปุยนาว่าเราตะกันเคลเวงมโตเหล่าชวนไว้เนี่ยพอไว้เบลเสจะจวงกันละเนี่ยนี่workers welfare board อ่ะพอเองตานเงี้ยกันมันกุมสมกัลตากันไม่ได้หินเปลี่ยนแต่จะที่เราตัวเองจะที่โตมายังเอาเลยผู้สปีกเกอร์ไอ้อินทราสุนมวิวมายังกันจิรนาจังกันไงตัวเราชวนเฮงวันนี้ department กันไงป่วยหมดที่ไงป่วยหมดตักผู้อันเนี้ยกันเรื่องเราหลังมาสเบรจู infrastructural development นี่อามาขนเสียอามาโรจู manpower อโศกอามิขิงะวัดเชิญชวนตัวเล department อินาa mission le vision ti lo tling tura hoi her hoi zong hen budget kan demand ngai lo kan in soi pui ngai lo thung ani a mission a cher ngai la ya kha kan ngai to na hen lian le se ka dua voinia hetizat mai a kumnga liam ta a sports a kan budget ai te chuan in voinia chuan Bible sa somni pasari zet te kan han kai ve to chu tiam bogin exercise narcotics ate por lo do te po om zenei tura Bible sa somnga pasari chuang nikum ne na san nan te ngai to preachon sang tak ania percentage a chuan chu tiam bokin district level a heng kan ron soi zong voinia kan demand kan ngai poimo ka ti te hi district level office nei phalo ve kan ni ai zola changa en kol kan ni thung se niกันมาโมเลมาโมโลฮี policy จังกันเสียชนะง่ายตีไล่เตะข้ากระสวยตบนั่นนี่เสละสุดที่จงชวนไว้เนี่ยกัน minister เตะปัญหาเตะ demand local administration demand number สองปักวานะ art and culture demand สมนิปฐุมนะ district council and minority affairs demand สมนิปัสรินะ animal husbandry and veterinary demand สมทุมปลีนะเตะเละปูลังหิงละว่ามาร์department atangin excise and narcotics demand number pasarina sports and youth services demand somni panina labor employment skill development and entrepreneurship demand somni pariat natehi kapoma house member te po thlobek turing kan ngen ngalani kalome